spesial sekali ya. Buat Jawara Joget, maka silakan ini. Buat Mama Arif dari Ranji. Nanti sekalian mah, ayo dong. Abang OS, spesial sekali keluarga besar dari Ranji. Asik, silakan buat aparat desa juga nih. Kenapa duduk? Ayo dong. Beli rasa kakang wisiji orang sepisan baik. Yen ana wong wadon telepon kaya beli gelam katon. Mau ditemenin lagi ya deh? Boleh. Ayo Bapak Oes, Bapak Sutisna, Bapak Udin. Spesial sekali ya. Yen kakang betul petang rasiaan, yen cuma batur biasa kenal kening gula rabine berhak lakonane. Bapak Sutisna. Api udah siap Api. Bapak Udin. Bapak Udin. Bapakku Cipina. Mamaku Cipina. Mamaku Cipina. Mamaku Cipina. Hey. Mamaku Cipina. Lunga bengi yen esuk nembe katon alasan malekan bayi apa malekan waduh. Mamaku atur nuhun. Ya ini mamaku mana ini Umi? Mamaku Pak MP. Pak MP. Pak MP. Pak MP. Sing bahaya dudu sing turu bareng. Sing luwih bahaya yen wis malekan bareng. Pak MP. Yen kakang umpet-umpetan main rahasiaan, yen cuma batur biasa kenal kening kula sapa wadune kula rabine berhak lakonane. Mamaku Cipina. Mamaku. Mamaku Cipina. Mamaku Cipina. Bapak MP. Pak MP. Pak MP. Pak MP. Pak MP. Mamaku Cipina masih ayah. Spesial sekali nih. Pak MP. Yen kakang ngumpet-ngumpetan
kasih Mbak MP. Gimana?